Kigiriko kinene nikio kihubete nyina wa mwiritu uyu wa ukuru wa miaka 16 uria wahahamirwo kimwiri ni mundurume owe uria oigete wa mukuite na ngari yake akiinuka kuma thibitari-ini nene ya Embu. Mwiritu uyu undu uyu ni wamwikirire guoya munene na kigiriko kinene na ruo ngoro-ini. Akanipeleka mahali sijui, akanishika cha nguvu, akanifunga macho, akanirarulia skirt, akanirarulia suruali, akainamisha kiti, akalala na mimi, akanitumia, alafu akanirudisha, akanifungua macho, nikaona kondo mbili zikiwa na mavitu za white zinakaa kama maziwa, akanirusha nje na thutha wa kurekio mukira-ini wa farafara, mutwarithia wa nduthi niwe wamuonire na akimutwara ceceni-ini ya borithi kuria mandikithirie ndumiriri na thutha ucio agitwarwo thibitari. Nilikuwa na uchungu sana, nilikuwa na mwaga damu na nilikuwa na umwa na private part. Nikapelekwa hospitali na polisi. Nyina wa mwiritu uyu oigete kuma giko kiu giakikire maturite na haho ya kugerwo ngero ingi, makiuga ni mathamire kuria maikaraga na riu makoretwo magiteithio ni mundu wa wendi mwega. Ria kagwo ko borithi Madam Catherine ndaingira thini mambia kondorokia makiuga ati mwana ati karaigirero ati mundu ucio karaigirwo ati ni kwanyitanire anga guti undu tosu guti nondu mweganu guti na wira mweganu. Ndekuma bau maramurekia na ndiramenya mamureka ngiria ata. OCPD wa Embu ya Ithũĩro Charles Kinyua ni akirite ndeto eno mukode kuria augite ni mahorire riboti na uthuthurio kiambiriria hau ona gutuika augite mwiritu ucio ndari arahura riboti ya mukana wa kuragwo. Hata ile mshukiwa aliwahi kukamatwa na amekuja na kaandika statement, na ile vitu zingine nitakana kuchukuliwa kwa sababu zimechukuliwa na uchunguzi unaendelea. Kama wanasema wanatishwa, wako na haki ya kuja hata hapa kwangu direct, na nitahakikisha mwenye na waticha amekamatwa na istakio na mashtaka ya kuticha mwingine. Hakuna mtu anakubaliwa kuticha mwingine. Riu area ya ni marakaira thirikari kumahe ugitiri makiuga matiyo giko kingi kiria mundurume ucio angimagera kuona ndari aranyitwo. Kwa sasa hivi wanarara rojini, mara wanaomba kwa kurara kwa wenyewe wasiuliwe. Sasa serikali ingilie, haki ya mtoto ionekane, huyu mtoto asiuliwe. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Gure.